Alofa. Ya. Ko vai maringiu. Ringiu wafa. Ora makua mawalalo ke kuwa makori fuoringiu. Ya. Boafe fo ile tapo inga so tatu tunu de neva ngore fiafi. Le su tolu minute tele tu la fa. Isa monei. O lo che fa sa vili ile. Il pitonu ule neyo. O tori. Tufulele. Kufulele bele po kori. Sole. Ai on me ko ngolo le ola savo ai olei lo ai le lo me ka kwa oi. Ya la fia ngatu fulele. O kori ila la ko mai le Frankie la le ko ke lo ak. Ya. Le la ke ile. Le car wash. Kapega ka vale mon mala vale le fiafian le po na nei va vea na nei. Or ka wash le itu fulele le tu ala tai. Ya morta pena ina lo sa. Ina ya fatu maure au de lei. Mama. Ya afio me lango ya pisinisi fo ya na yo tato. Inga isa mo. Ye tu awala wa wada workere ngale. Ai malanga men malava le mo pia ya e ke kauma yai. O le Chase car wash. Ai malanga mai lan malava le mo pia e kuanga vale. Ele ye ka kola papa fai do ido ngama ka mai fare o ya. Ya, ke le lo ko ai pakai ka vale ma. Mai lango ya pisinisia na yo tatu ainga foi. Isa monei ya. Mo to malanga mai tunu mamau ya. Sa unge mbori na rental ko fa foi ya afe mai ile Chase car wash. E fa mamalo sa ya mai la ko ilo malava lele ma piki ilo kampangi o ngar ka vale. Ai. Fa maka vale dua mole malava lele va vea na ni. Ai wo afe ku si tatu tunu ni va ngara fiafi. Ya manga ya ka fole. Sa fai le yai. Fa ka me sa papa kiu sa fai le i ma fa ta moftak. Fa lo Frankie la ku mai o. Ya o kori ila lai Frankie aku fulele le ka wash. Ya. O wa fela ile le nei vai ngole aso. Ya wa ile masanka kwa ngo i kai papengi se mangase vai ngata wa fo yo fie fa so atwa. Ya e mombua na fa felo ya tatu tunu le nei vai ngole aso. E fera ye foi manga luenga. Yo nisi la wo manga ba nga le uri la wo ya inga. Ai. To fieta noa ile va nga le ai ile au tau fase mana tau fa vale le fa nga ya lungo pe ta fa ilangi. E nga o ye tupe. O le wa ye nisi so tai mai tau. O mingi ya le la to tai to se la tai fase la lima se la ta la. O le va no tala no atu le va nga le. Ya ele mafaya le manga okele o kangaka. Eoi. Le mafaya le manga okele. Ya, aya wole lava ngase leni wa mawa yo rima I la ngaruenga. Ya po afo ya wala o se leni o ya fa yo foi se fato anga. Foi se tama pisinisi, foi se fa loa. Ya ele lava ngaku pe wo yo au. Ai o lo va ai mai I ro ngaku pe yo ke fa dia ku vai. O kupe ko kongi far kari malo ma kupe ko kongi rental akangaka. Eoi. O mai rola yo la ka fa valea.
o mai loa vaku ila lolo wakanga avaku loa fai ele la ko kau fasese o le popolenga i mai maua ko kupe ye ni si le wo send mai atu langa ya lato feu ya inga ilungo fartupe wa mai maua ya la ko kai lima se lau fa se lau tai toru se lau awange yo ko kalia nga fainga le ka ke fa manga kuaku awa ko ke kalia nga fainga ele oni fainga tau fa se ma manga oi na fainga na wa fia i tulanga ya tu seleni o la utu walalo mala ufa utuanga kako kau mamao maile ile kako wa fe o la tau fa valea male au tau fa se o kupera ngai kau mafai ao o kupera le abaku manga e kango a send lau pe transfer sa ulima se lau anga yai fiu lo ko sue bo poloka mai oe bo le ko maua ya ngai ke wa ko se mai fa pe o kota le fa ya ko le merga le wo fa ilo atu tato atunu le wo fa ilo atu tato atunu awa ka ko ke se kia ile vava aya kui yaka ngai fa ali bai pu ya ko fu mo waka ava ko mo wa pe o kama ela le o alu le manga fa nga ku le aka ava ko vai lava tu pe o tato mo tato lima mai lo tato wafu ai awe ke kausili le inga ku inga fainga le talafea ngai e mai mau wa to seleni ya pe o fautuanga na wa fetu e so tato tunu o no le o fatu pula ia ila to wa ngau tupe i fainga ia fa sortu la fono po le scammers awa se ekia ina fa pe mai send mai pe transfer mai sa korse la wa makaila wa account le ai o kanga ele ngi kanga samo a fa fo la ngi man kanga samo o ke lo nga ma fo la ilo ka lo fidi male ko la ngai le pupura le do va yaso a fa pe o le ngi samo fo ya meia e siri le kuma ngwele ilo e tu langa na fa fonga so tatu tunu tatu alo mamao mai fainga ya e mai mau ko kupe bo lava nga ka ko selengi e mau i ka ko wafu fato anga ngaluenga fainga faiva ya manai pisinisi la iti pe yo ka wash mai pena bo lava nga makoi o ke kausili ilo vava aya ku o ka ngilu nga kupe ko tavai o kupe nga ngai ko ngi farkari malo ko ngi rento ngai ka malanga mai ai walangi ese fa pe o ngi kupe la mau mai le mele le ai le wo fa ilo tio tatu tunu e lo fatu ke wo mai mau ko kupe ko fa pe mai la ya kota o le li ya le fa ya mai ngere mele ya pe o tu langa na ya ai tatu tala no fa wa u de fia na ni tai masani ya wona ngalo afi vai mai le matango fio si o manga ke vai o la fa tino ngal wenga ta pena lo sa tu fulele o ka was au de leia le ka fa ngal wenga le ya mali mai matala mai au ya pe fa pe fia fa malo sa ya fe ya na tatu business la itia ya lo sa ho le na latina so tatu tunu au tu langa na so tatu tunu wangi iko fa se inga se si ikupe ga fa mai senda ku ka fia wangi o ka se ai mai mau ko kupe mai mau ko kupe ya me mongia ya o la ko fa valea ma la ko fa se ya tu langa na fa fonga so tatu tunu tatu tartara no na ni le fiafi ya ma fa pula tili ya tatu we banga na ni le fiafi ya tartari na tatu proclame o mun mai nga ifo faiva mai ya savea ya ai ngata fo ilor tatu ya e marto fa vai malaya siata ya matatu proclame fa nga solo le fiafi ai mortamine i mai tu fulele pato fa so ifua manuela fiafi